kaMaskandi bafikile bafana bakithi niyazi bathe qathatha yiyo nje angikhulume nani ngobuso obuje ngoba abafana bencane bashawa uMaskandi bafikile bafowethu qathatha bayayenza into yabo bayagqilaza abafana iyagqilaza lento angizukubabala ngamagama niyabazi ayagqilaza lento lezi ngane zinzima zifikile kuMaskandi ngakho-ke wenkunzi njengoba niye studio nje nise studio nimatasa ake niqinise engomeni bafowethu qinisane engomeni qinisane engomeni lento yini ukuthembela kumthalapho noma ukuthembela emthalaphoweni hayi ngathi isikhathi siyaphela manje ndaba umthalapho bobona lezi ngane ezincane zabafana ezifikile kuMaskandi ezishisa kumanje hayi zimi ngengoma nje zimi ngengoma abafana bashaya ingoma olokhu azalwa hayi ndaba zemthalapho ngakho-ke ma usathembele emthalaphoweni hayi ngathi khona ukusila kujeqeza so siyacela wenkunzi qinisane engomeni yebo umthalapho khona phela siyavuma kodwa qinisane engomeni bafowethu njengalezi ngane ngoba lezi ngane zifikile qathatha zigabe ngengoma hayi zigabe ngengoma suka bafowethu hayi suka